So dia po kamu bebere mutu bagas nami. Bagi dua kami ada kami kalau kami kesatan itu kapurat dia tuhamu asal dia tujuan niro mana ngatu dia bere munau boro munau saya tiap akar-akana ikan tak kemudian Ya, mau lihat. Gabi dah. kita kapurat dia tuh udah kemersi Rijalda pahukuni namora si botuada si botuhum dala na malo marroha. Di na law manugu berenami hamiro korunami tutongani bagasmu asa tungkapeha dua binasida rohamu kasahaton na puraktiar asa terma panggabia perkorasa jalon di berenami olah dia tujulano lasma rohanami jauh kami mereka sahat jalo. Iya terkatungi masuk ano pak. Oke kembali ke tempat siapa sebut sahat tu peruntuk di matanya Arion Mardalan ulang tayo dohon dengan darida sa kupadohan nila dua silam na muruturo silam na maitoba dan darat na araw na marumutumot sudah hita kada dua iba kasalas niroha toto Ilembro ari na tiur doho las niroha dihita sa luhuna ope diho bere tugon nami maho sa hatuhan ibagas pahotan nami mahono dito nga ibagas mo Tanyang nami pinta-pinta nami hukma parumatang ko muna ulang yang tujuan noon payuti-huton nami akada dua-dua muna sa duhun na kapoda na pinasahan di situan na toro tanlubo bima akahula-hulo orang hula-hula kasarohon nami songon na si dua-dua magcakot to di mamang mga mautot badanmu asa harabangan dalat tuhuta badat matong dalat tujabu Sahat matuhamura sa luhun na pasok-pasok ako mo masahat. Dohotong kasahat masoro sa hatumoten ni tigaras tohoman ni Ronald Bibulan. Mga sa ulaw alat na pinatupang tuhula-hulang si Matuang Margapur baro ngami tulang ng mga sinaga. Sa may daw paggabi at kupakorasan sa luhut na mahita diramo. Ang perpusin namin. Asa hutoguhami bere namin sa hatutongan ibagas. Hok na sida dihudulan na di rumah tangga Kunyoto kami di rumah panggabia parhorasan Upunong pardina sida Baik magodam di hami asa tarida hami marga sinaga Godam di toga sinaga
Jadi usaha dia, ngajak kamu.